Jadi al-adidiyahnya adalah gebangsakan ke urang yang bet ba abon sama lenga. Kan karena aja enggu. Bek dipikir le urun ron ate katulis al-adidiyahnya pertimbang klub kot. Ngat moho tangan. Dan sanatnya ke yang lu nak baca ke urun ron. Liah nak dengar, nak percaya ataupun tidak, terserah. Tapi insya Allah keilmuan ilmu agama yang na dalam dayah-dayah ronyo, dalam dayah-dayah jamun ataupun dayah yang bersifat yang turun-temurun dari dayah jamun yang kebunan dengan dayah salafi, insya Allah tersambung ilmunya sampai terus ke depan Nabi Muhammad. Nyo kepada gure-gure dan murid-murid yang kana dong dengar haba, yang kana namanya TPA, nah dengar bagus. Nah, sampai tanya ragu-ragu tempat aja. Lud malamnya lu pegah habangan ron. Nyo ludnyo salah sidro daripada yang buat imudi sit. Tapi segolong lung buat imudi, lung buat ikutan keruang. Abu kuta keruang pania bet, abu kuta keruang juga na bet dudawa udayah mudi ti. Babun sama. Man gure-gure lain mete nyen urang buat ba abuya. Urang buat ba abuya mundawali mete lagi di Telimung, nyen di abun Telimung mawai, Abu Abdul Wahab. Abu Telimung Tuhan, Allah maghfir lahu warhamhu. Dan kepada madung gure-gure Abu Telimung igatnya urang salah sidrau yang serta abun tamalanga watewo ila buhanaji. Jadi Abu Wahab nawo gede ku tamalanga, dan beliau nebet juga bak Tengku Abi. Bak Tengku Abi yan, Tengku Abi yan tau Abi Hanafiyah adalah iyah tuan Abu Nadib. Lun atai mudi lembut bak Abi Sibran salah tidro. Wadai kuta keruang lung na pernah lung ikut lah ha. Karena ikut keruang anaknya tajdinya natembut keron Abu. Urang baru-baru yang bantu wadai yang thon di urang pelosa, nyan Abu tumbut le soboh dalam musalla, buat rame-rame. Haima modoa Abi kitanya. Gadnya nebut ba Abu Mudi. Dengar yo kata Melayu. Abu Mudi nebut ba Abun Aziz Al-Mantiki. Al-Mantikinya tau Hanafosofi. Al-Mantikinya adalah gelar ada kala unan ijazah yang menuju li Abuya Mudawali kepada Abun Tamalanga. Abun Tamalanga, Abun Adib. Gure Abun Adib, Abuya Mudawali. Gure Abuya Mudawali, Tunku Muhammad Jamil Jahu. Tunku Muhammad Jamil Jahu, gure agaknya, gure Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Urang Padang. Abuya wate netubit dari Labuhan Haji, wate Abuya Mudawali muda neng mendak. Netubit ribut Labuhan Haji ni ya bet nyan si panjang guraya temu bet yang na dia ceh. Mentang perang mentang Belanda. Netubit nyan si panjang jalan ateh nama merempuak ngempatan tren raya ne buat menduk. Nana buat ba di punan ni nana buat di belang pidi olehnya nana buat ino di kurung kali rata kago mandum nana buat. Mandum ne piu. Dudau tru Abuya trip neduk bacut Abuya di Padang. Ne buat ba Syekh Jamil Jahu. Le Syekh Jamil ne buat iganya nyo ne dengar boga walaupun hanai napai. Nyo tengah mopat silsilah ilmiah tu. Ya tu hana bak gopnya. Urang Islam umat Nabi Muhammad silsilah ilmiah teruk ban Nabi. Urang Islam yang kekan muslimin wal muslimat nyen beda dengan awak Yahudi ngan Yahudiyat.
Nasrani ngan Nasraniyat. Awak Nasrani iji haik di petambung. Ilmiah yang ijo tapi drop Nabi. Pakat hana geberi oleh Allah Taala menang. Nanti je kepegah umat Nabi Muhammad umat terbaik. Pajan kebaikan nyan bang tanyona, menyatanya mantan katim ikut lagi na oleh Allah, lagi na wati oleh Nabi. Le Syekh Abdul Latif nebut igaknya ba Said Al-Bakri bin Said Muhammad Syatta Al-Maki. Beliau niabut kedih Mekah. Syekh Ahmad bin Abdul Latif berguru pada salah seorang ulama di Mekah, Bak Said Al-Bakri bin Said Muhammad Syatta Al-Maki. Dan Syatta Al-Maki adalah gure daripada Abi Hanafiyah Hatib. Gure Abi Hanafiyah Tamalanga. Maka kamu rempok kata bah gure atau gede kan? Wate truk kedih kata bah gure ya rupanya. Olehnya awate katruk kedih Mekah. Said Al-Bakri nebut bak Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Said Zaini Dahlan nebut bak Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Dimyati nebut bak Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Yang gure-gure yang tembut kitab Arab, nyanting dan dengar kena yang gekeun kitab Syarqawi ya. Ala Syarqawi, Tahrir ala Syarqawi. Yang kunyopoy. Mupat mani tanya adik-adik yang kalau teruk kena cibut ilai paling kurang bertarempak mat kitab yang kitabnya atas gekarang le ulama raya yang gebut le guraya kedayo pegah hana sambungan kedayo bayak pegah urun dayahnya urang hana moho tanah urang yak duk lang dayahnya hana mayang hana moho tahu me jamun-jamun teh ikut atai kata ajo anak udayah ai pegahnya anak yang teruk udayahnya anak gagal produk berarti ma gagal yah gagal. Pakai itu. Ini pegah awak aja udah ya kan ini pegah anaknya gagal produk. Lagi api timennya mun pemberi kayak itu. Tahu pegah gagal. Nyen urang cemburu sosial yang tukang pegah. Olehnya le Syekh Muhammad Amin Al-Syarqawi lagi le Syekh Syarqawi iganya nebut Bak Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni. Beliau belajar pada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Atiyah Al-Kulaifi. Beliau belajar pada imam, gurunya adalah Imam Nuruddin Abidi Dia Ali bin Ali As-Subramisi Milsi. Beliau belajar pada Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi. Ziyadinya juga gure-gure yang kagak terembut hidayah, yang kagak berkitab rayu kamu orangnya sering gerempuk dalam kitab. Kama kalahu Ziyadi. Telah berkatalah Ziyadi demikian. Olehnya le Syekh Ziyadi. Igaknya bak tahu nebut. Syekh Ziyadi nebut bak Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki. Beliau mempunyai guru Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Yang karang kitab Gaya Usul. Olehnya diganya pan nebut le Zakaria Ansari bak tahu nebut diganya. Beliau belajar pada Al-Hafidz Syihabuddin Abi Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani. Al-Asqalani nebut iganya bak Hafidz Dainuddin Al-Hafidz Dainuddin Abil Fadal Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi. Beliau mempunyai guru Abi Hasan Ali bin Ibrahim Al-Attar Damsyiki. Beliau mempunyai guru Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Gureganya Imam Nawawi yang karang kitab Minhaj. Kitab Minhajnya Syarah Al-Mahalli. Karena ada dengar-dengar anaknya buat kitab Mahli. Yang kitab Mahlinya yang Al-Mahalli nama kitab. Dasar kitabnya adalah kitab Minhaj. Tahu karang Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi na murid ni. Tah murid ganya Abi Imam murid ganya Abi Hasan
Ali bin Ibrahim Al-Attar Ad-Damsyiki. Le Imam Nawawi bak tahu nebut bak Jamaluddin Abi Hasan Salar bin Hasan Al-Irbili. Beliau punya murid Muhammad bin Muhammad sahib Aisyami Sawiri. Beliau punya guru Najmuddin Abdul Ghaffar bin Abdul Rahim Al-Kuzwaini Sahibul Hawi. Beliau belajar pada Imam Abil Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Yang pina tak sering tak dengar-dengar tanya yang kamari-mari tapi mari ju. Imam Rafi'i bak tahu nebut bak Imam Abu Bakar Muhammad bin Fadal. Iganya tak bak tahu nebut Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yahya An-Naisaburi. Beliau bak tahu nebut Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang benar tak pegah kanan. Nak pegah lah Imam Ghazali. Nyok Imam Ghazali nyok. Imam Ghazali ni pegah. Han sukses sidra orang yang na dalam dunia menyang haitim benci, haitim tabah yang dibenci liati. Imam Ghazali bak tahu nebut. Imam Ghazali juga agaknya na gurean. Gure agaknya adalah Imamul Haramain Abil Ma'la Abdul Malik. Rukunul Islam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, Syekh Juwaini. Juwaini yan gure Imam Ghazali. Le Juwaini gure yan Imam Abi Bakar Abdullah bin Ahmad Al-Kaffal Al-Marwadi As-Saghiri. Nah, terempak dalam kitab Qalahu Ibnu Kufal. Qalahul Kufal. Yang dalam kitab yang nak sering rumai. Nyamak nak dengar baik nak fikir ilmiah yang imitian lewat nyonya ilmiah prabono. Nak fikir ilmiah bin Talabin ke? Dia ni keberkatan katentena insyaallah mengitim sematihi. Olehnya le Imam Al-Marwadi le Imam Kufal igaknya nebut ba Imam Abi Zaid Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Beliau mempunyai guru Abi Isa Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi. Beliau punya guru Abi Abbas Ahmad bin Umar bin Suraj. Nyo Surajnya kata min, nyo kata orang sahabat. Kata orang sahabat Nabi. Le Ibnu Suraj pat nebut. Nebut iganya ba Abi Qasim Utsman bin Sa'ad Al-Anamati. Beliau pat nebut ba Imamul Kabir Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Muzanniyan tahu apa ya? Muzanniyan adalah anak murid Imam Syafi'i. Biraya ke kadang kita. Orang wate Imam Syafi'i kawa fut. Neganta oleh ngan yang pertama dan lihat ngannya wafat nawa Allah. Bak kursi kedua Imam Syafi'i proje Al-Muzanni sempat mengajari seluruh manusia yang ada dalam mazhab Syafi'i selama 2 tahun lebih. Nyan Al-Muzanni adalah iganya na murid nabuno Imam Abi Qasim. Le Imam Abi Qasim iganya nebut ba Imam Muzanni, anak murid Imam Syafi'i. Al-Muzanni ba tahu nebut ba Imamul A'immah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Le Imam Al-Muzanni nebut iganya ba Imam Syafi'i. Le Imam Syafi'i pa nebut Imam Syafi'i na gurayan. Tahu guraya agaknya Imam Darul Hijrah Abu Abdillah Malik bin Anas. Kan ada dengar Imam Malik ni? Guraya Imam Syafi'i. Yang ini nebut yang salah tidur guraya kan. Olehnya le Imam Malik ba tahu nebut ba Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Iganya ba tahu gebut. Ganya gebut ba Imam Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata ba Sayyidina Umar ke? Le Sayyidina Umar ba tahu gebut. Oleh ke buana ke? Anaknya malen ke bubur lain. Sayyidina Umar ba tahu gebut. Sayyidina Umar ne bet uro malam ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kesimpulan gore gedayo abi pimpinan daya yo. Tunku Haji Shibran Malashi, beliau
gurunya bersama guru-gurunya nyan gure-gurenya tampik truk geik buat baju-baju truk mana renyun kedih bah Nabi Muhammad. Guru tertinggi adalah Rasulullah. Tanyo tak sembahyang maknyo ke contoh. Tak sembahyang lagi tanyo menghadap kiblat. Kiblat ke tanyo nyo lagi tedang ke masjidnya. Kedih ke dalam tartung sembahyang dan lain sebagainya. Semuanya punya silsilah, punya sanad. Hayana mutua, haima hayah mutua. Yang drawana uronyo kana buat ino ni ajuk buat anak ni kena daya dan drawan ino ni jak majlis talib nyoduk silsilah guraya turun temurun sampai dro baguraya kedayo han bangga te han yakin te yang pati tak punya yakin draw delok itanyo na thana te artinya nama tarantai ilmu yang kedayo nyo tak pegahnya kan gembong kan yang mu tekabo tapi tak perjelas status bek dia tuduh ilmaya yang na dalam pesantren ilmaya hana mupat hiltila kayak pegah tanyo jak bak kubu hana gayu dalam agama ya dom kubu hana gayu la agama macam tu jaitan urusan nyan menyatakan ada yang dimudi kan lebut tro mayai mudi Nabi Hanafiyah lo Abi Hanafiyah sempat nebut ba Imam Subki igatnya kalian pegah orang awalnya yang kubuat tulak kafarat adalah Imam Tajud As-Subki. Gurai Abi Hanafiyah, teruk kan dek? Iya bi dayo nebuat imudi. Abu dayo, Abu mudi nebuat ba abon nan nebuat ba tengku abi. Teruk tit. Man lain jalur hingga teruk ke depan Nabi. Citanya tiat ba awak yang pegah-pegah. Hanjit jak kenau hanjit nyau hanjit je yang tukang putalah urang rata tagau na thanat lagi nyau ji menyana punyuk ke nako